اف در قهوه خانه گربیسه کو یک جکوینترین و نافدرترین قهوه گلری و تایبت این باجار قامشلوه. قهوه خانه ده سال 1944 ده جالیه کسکی ارمن یه بناوی بارون گربیز و هاتیه دامز راندن تا روژا ایروژی ملکیات اوی آیدی همان کسیه. گل کسایت سیاست مدار روشنبیر و هنرمند نافدار جهندر و داروای روژ آوای کردستانی سرداناوی قهوه خانه کرنه. مینا سیدای جگرخون آرام دیکران و هنرمندان نافدار سمیرا توفیق و هر وکیدن. اف قهوه ما اجد دسبيكا وبنا باجاري مقام شلويا تقريبا يعني باجاري ما بحجة صالة جفي قهوه مصر ده 1944 وابوا يعني في 8 سال ده تشبوا از دسبيكا جو ابوي افضل منتزه بو مطعمه بو يعني قهوه بو منتزه بو مطعمه بو الفيدي قهوه جهه سياسيه بو جهه مثقفين ابو هولمند هاتنا فيدي دوري ولاتي مجد هاتن خارجي سوري هاتن عراقي هاتنا جمع مصري هات بونا فيدي طام ديكران هات جمع فيدي محمد عارف جزراوي الفيدي حفلة شكر بو سميرة توفيق الفيدي حفلة شكر بو جمال عبد الناصر هات بو فيدي صدام حسين هات بو فيدي صدام حسين هات بو زيارة مقام شلوبي جا هات بو فيدي جي زيارة وينا قهوه خانه جبو گلکان وکی روازگه که دزوستانه ده خلق لهندر بجهد بن و دهاوینه ده لساربانی قهوه خانه کتاوه یا بازار قامشلو حنبیز دکه لیجواتا خاد گرینن. تقريبا ثابتن على الاغلب ثابتن ايفالا بس صباها هنا يقندانا يقوتين سوقي شغلنا واهبن تنا جمل فيديو هنك خد يعني خد ريح يعني وكفنا او كفنا هي تقريبا كاري بيجي بلكي افشل صال خوشكاي هي تشتكت تعديل نكرنا بس بيجي تريبينا دنيا طاوله تشيك بي ودنيا قرمن هنا كهرباء ونتشتك عم دركتنا ستراسي خوبانيم ديسا محاولان جولو ما كفن هنك هشتيا بس انه تشتی کوه قهوه خانه جیدن جودا دکه بوهای نوین سمبولیکن کلگوری بیریک و دهاتا ولاتیانه وکی دن تاما چای وکی روژن بری خاش و بچیجه.